Clear tu le ngai thla tu te chibai vek kule tun truma chung kalo da to sa Arsenal le United season mandan kan han soi le do na channel ron lu thar anom no la chung ho tan te chun kan ron da ngai thla chak le shrim kan om tak poin karon da thar le nita se thrange kar le lama soi tak ang khan Chelsea le Liverpool te po karon da leang abul tranan United hi tun truma chun han mangta ila United hi kan hria tangin an boy man leya Champions League khel tura be sei chi po an nilo man hial ma se chanchuak to ro pui tak an neya an wa nei hle season top lama phei kha chuan mu nom ti takin an mani tran tu te pon anin khel anen vele to ni kha kan thu pui alu chho tran do nang o kum sang ni somni panga somni paruk season a khan Manchester United hi amori ma hnoya bul tran in match day pakhatna Arsenal laka an tloma hemi tum hian Arsenal tang kala Fury chuan Saka corner pe tau lutin Arsenal player ten Bayendir annek rok korok maya goal ai ro pom sak an ni ta thova chaklo chungin season bul an tran match day pahni na po an chak zo lo leya Fulham wala leng lutin an chaklo teu hle Smith Rowe and Fulham tan ma an hruina goal a khonga hemi nu hian minute som kuana Munison an lama ti lut pal hlo maya United an va nei hle game ni a point khat chau ne hian bul an tran chengang mai match day pathum na Burnley laka an chak vele shrama kai thar team nen hian minute som kona thlengin anin ne to ka amorima hnoya season chetakin bul an tran chhodo ni hin alang ma se wa nei thla takin minute som ko parukna Bruno Fernandes an penalty pet lutin goal thum goal nin an chaka game thuma point li nei ve time table a po pakwana anin suan chhota huk ane match day palina derby kan muwa Etihad Stadium a amorima hnoya anmol phau chiang hle sithum fangotin city hian anlo hneya Haaland an ngam lo hle bok ani hian goal ni lai akhunga a team a chak puya United lamero an ngui hle thung table pakwana train song palina an ta thladora amoriman dem a hlo zui hle nge match day panga na ro pui takin an chak ve thunga Chelsea goal ni goal khatin an ne he in khelain minute ngana Robert Sanchez su embeumo laka a fola wang red card ma no chu ania he hi Chelsea an tuar le United tan Bruno le Casemiro ten goal an khunga table hian ma sons okin som palina train som pakhatna an chawa ma an son chhodo ni in alang match day parukna anmol phau zui le ngala an ne mai turangai Brentford chang goal thum an lo khela ya Igor Thiago an ngam lo hleya goal ni lai khongin United lama an thiam puipa Bruno chan penalty a thel zui bok table an sang nei the meu lova suk na nga ya an sunon le sompalina an chuk thal zui le ta ane match day pasarina ronin her chuak le ya Amerima hnuai hian an chaklo angin an kal chhodeu mal ani ber Beisei an nei don chawa an chaklo leya Beisei an nei dona an chaklo le tiang deuh kha ane Sunderland laka hin embeumo ball pass chu Mason Mount an akevelama lo line dinglam sira apet luta seskon goal khat khung ve bokin table po ma an son ne leka sompalina train somna an chau match day pariat na thilmak an thlen tira champion lai le season bull tran thatak Liverpool an barakhai inkhel main United hi chak tura ring anom lem lova bull an tran Sevilla ompo awom veo Anfield ta an leng lu tur an ni box si he inkhela hian minute ni na embeumo an dinglam kila thazetin apet luta minute somsari pariat na gakpon sud ve ma se minute somriat palina United tan Bruno an veilama tanga ball aron for chu herema goran striker thamiti angmain atau luta ne na chain table po point som pathum nen pakwana an chawa azona an chak masaber ani bok United fans lampo amorima laka anlom chho tranna team borok po atha hle amorima tak kha kan mudon ni hin alang man match day pakwana an chak le ta lubuka po kha aphur man viau Brighton goal nin an neya hemi tum hian embeumo alang sar leya goal ni lai akhonga United team achak pui table po parukna chhodo rin point som paruk an nei ve der mai ma hruaitu Arsenal chu point ruk chawin an phak lova
champion lamte po an soi riveret red an result nen po au inom view mai match day somna an zia tak tak a thalo lam chu an ron chhuale forest nen goal ni ve vein pe hin anin ne tok 2-1 in anu for zoka an tang renga minute somriat pakhatna embemo corner cho Milinkovic son atau chuaka ball kang la hi amat chon lo volin veilam kila alut moi hle tu ni zoin hun to pa point khata andung oi angai ta tei bola po parukna train pariatna an chuka Tottenham le Chelsea ten an ron le pel match day som pakhatna po an zengai tho an chhual le a base an phak lo zui hle tu in Tottenham Hotspur nen anin ne to ka lepel theina hun thra an nei an mang tangkai talo ane he in khela po hian an chak lo teu khop maya kuanga na thlengin 2-1 in anu for zoka an tanga hun to brol deu thoin minute som ko parukna United tam Bruno corner pe chu delichon atau luta point khat an sual chuak rama teibola pasarina in suan chho thungin Liverpool chu an le pel ane match day som panhina azona game thum chakni mel an mulo na ni turin an tlom le an mual pho chiang le bok hemi tum hian kim lawa atira tanga khel Everton laka an tloma Old Trafford ta hian minute som pathumna Idrissa Gueye chore kat mang no chua ania United hi olsam taka chaktura ngai nima se an muala hian an tlom kim lawa khel Everton tan Dewsbury Hall chang goal akhonga atam zong ni chuin United hian an mang tangkai theilawa amorima hnuaya Old Trafford ta mual pho chikimin an mual phawa teibola pasarina train somna an chuk zui bok match day som pathumna sena tam takara an ron chak vele ta hlol maya an borok ari vela an chakpui le ta khau zel a himchin che in aum thiam hleya hemi tum hian United tan zirzi le Mason Mountain goal an khunga teibola point som ni pakhan nen pasarina an chawle pasarina le somna inkar hi an inkar ton zak ani ber mai match day som palina a in her chuaka Palace laka game thatak an lan tir wangin West Ham laka nom sataka chaktura ngai an nia mase an chak zo lo le 1-1 in anin ne tok dalot a hmunom le goal po akhung nge ya an chakpui mai don ni hin langma se hun top don haya an chhuale corner borong kal chubo wen chon lo tok koi zawin Masroyan alo dang chuaka ball per hi magasa chung gola pet lutin goal khat ve in pein an trina teibola pasarina train pariatna an chukle match day som pangana ero fans lungoi lote nem turin amorima naute heng goal an ron khung treu maya Wolverhampton goalie goal khatin an sop hemi tum hian Bruno Fernandes song goal ni akhung nge ya teibola po point som ni panga nen parukna in suan chavin fans lampo annui le tavar ane match day som parukna fans tenui chulung oilo na in akhat vele ta thunga Bournemouth nen in matchonin goalie ve in pein an trin hemi tum hian 4-3 in minute somriat pathum na thlengin ma an hruaya ma se minute somriat palina Cripian goal akhunga Yore le Martinez sen an ngam lo hleya veilam kila moisetin ani hian apet luta anin ne tok teibola hin point som ni parukna an la om zui zela mashroi tu Arsenal ro point som line an phak to lo thong match day som pasarina an chak lo zui le ta fans te amorima laka an beidong zual to hle Aston Villa chung goal ni goal khatin an lo hneya hemi tum hian Morgan Rogers suan ngam lo hleya United laka goal ni akhung teibola hin United ti point som ni paruknen pasarina an chuka ma an son lei thei meu lo match day som pariatna fans te down lutuk chu an ron tizia le hreta Newcastle United sikhat fa hin an hne he in khele minute som ni palina dalotat long thro chu ultama de chon tau choken dor gu wan ball kangla hi volin veilam kila alut moi leya he goal hi chakpuin teibola po point som ni pakwanen parukna anin suan chho zui le ta ane match day som pakwana ero fans lam anlom lo chhole tranta an mual phole heti hun laya ahman manina an hne le an sop tlak lautim Wolverhampton nen anin hne to ka he in khelain goal khat ve in pein an trin an chak lo teu hle nge ya teibola hin parukna omzui sel ma se ma ruai tu Arsenal an phak lo na asang to hle match day somni na an chak zo lo le ta thowa Leeds United nen in matchonin goal khat ve in pein anin hne tok le
kun han goal thatak khungma sen chakpui zolava table hen parukna omzui zelin mashwai tu Arsenal chu point som pasaringutin anphak to lo ane Amorim hi tongporin confivio ma se Leeds United nen anin machon nuyen player te asoi se la club ho tu tenen anin karpo full out savin atnu loka United hian an ban thu an puang thut maya United tran tu te an lom leya Amorim hi atong kam wanga ban ani deu bera roi zui chi ni to hek lo le anin kar chu an ti top zui ta ane United hian interim coach an ruat ma yin Darren Fletcher chu an team kai shoi turin an ruata English Premier League kan Burnley nen anin tumtrumin team akai shoi ma sen ni po hian achakpui zo tabik lova Burnley nen goal ni ve vein pe yin anin ne tok hemi trum hian Amoriman ahman thiam lo Sesko chang goal ni akhung nge in khela zo nu Manchester United hian interim coach Satan Michael Carrick amma poker te karanga an lo ruat to chu an la lut le ta season tlon en kol turin in remna an siam Carrick an noi han an game ha saber khelin danglamna kan munga la hemi trum hian derby Manchester City chu Sydney fain an ne hemi trum hian United tan embeu mole dorgu ten goal an khunga an khel thale an vani zan ni phei se chuan goal ni vel tal chu khung thei turin hun tha an neya table point som thum panga nen panga na an chhota dora an thlen san ber trum an tong ngal ane match day somni pathum na Carrick noya har tharna an changchun zam zela City an ne nu hian hmashwai tu Arsenal chu goal thum goal nin an ne le he in khel hi mu nom leya goal ni ve vein pe in ne tok mai tura ngai an ni la yin minute somriat pasarina box spawn shet a train ding lam kila kun han ball thazetin a thuai luta thi tua chak zui ngalin table hian point som thum pariat nen palina an chawa season kallaya palina anom thei masak ber ani bok match day somni palina a in her chuaka an chak chhozel Fulham goal thum goal nin an neya kwa khanna thlengin anin ne to ka kwalina dinglam atanga Bruno Fernandes a ball pe chu Seskon a dinglam lo la koizavin dinglam kila moise tin to cornera thlo luta point thum no chokin ma an son zel match day somni panga na po an sakle Tottenham chu Sydney fain an neya United tan hen embeu mole Bruno te chon goal khungin point somni palinen palina anom zui zela an khela mu nom chho hle minute somni parukna draw result an nei ve tatlat maya Carrick noya an chak zolo masaber ni hian tlak la wesam chu goal khatin anin ne tok pui United team hian chak lo teu hle nge ya kwa nga na thlengin hamar sen ma la shoi ma se kwa rukna embeuman dinglam atang ball aron vor chu Seskon adinglam kila apet lut keu maya table hen point somni panga nen palina anom zui zel match day somni pasarina wesam laka an khel thatok lova fans tengai athalava masi in siam thanghalin Everton laka point thum an hlo chuak he in khela hian United tan minute som sari panina Sesko chon dinglam atanga embeuma boron pek chu dinglam kila apet luta point thum hlo chuken fans te lom thom athalle match day somni pariat na po an chak chun zom zela Crystal Palace goal ni goal khatin an ne United tan Bruno le Sesko ten goal an khunga table Aston Villa chu le pelen pathumna an chawa Amorim noya ngetlo emem kha an nget chho zela season man me ka an thlen san ber an tong zuita ane match day somni pakwana Carrick noya atum khatnan an tloma he in khelen Everton laka an mol phawang chi khan an mol phawle Newcastle United chuan minute somni pangana an player Ramsey chu red card mangin an chana an chak don lo ni yen alang man mase kim lo jok Newcastle United an chak ta thawa Newcastle United tan Gordon le Osula ten goal an khunga Osula dinglam kina tang goal a khung phei chu moi hle ni kha table pathumna lom zui zel ma se Villa an lo chaka wangin an din mun ader thong le match day som thumnai ro anron in siam thanga la point an ni rol puiche Aston Villa chu goal thum goal khatin an ne United tan hen Bruno corner pet so Casimiron ataw luta Bruno ball pek thatak chu kun han pet lut bokin Sesko an goal sia zet mai akhung boka tihan Aston Villa chu point thuma kal sanin an din mun an so nget zuita ane
match day somthum pakhat na an chak zo lo le ama po goli vevein pe anloin ne tok pui Bournemouth nen anin ne tok le ya anin tum masak ang bokin thil a thleng le magoran red card a munge nge ya he in khelain United thian man roi chara minute somriat pakhat na anin tum masaka draw goal khung to kripi bokin goal a khung le ya truwa trin zuin te bola ero andin mun ala danglam ta chuang lo ane match day somthum pani na anmol pho ve tatlat Old Trafford ta kai 13 team che chelem no tak club lian ngam tak Leeds United in goal ni goal khatin an ne he in khelain United lar nungan boy leya Okafor an ngam lo hle bok Martinez an red card a munge nge ya in khel danga Villa anin draw wangin point inanga pathumna anlom zui zela game ni chakni mel mulwa kerikan noi anchet masak ber ani tha ane match day somthum pathumna anronin siam thanga la team tal boy Chelsea sikhat fain an ne he in khelain United tan minute somli pathumna dinglam atanga Bruno ball cross thatak so kunhan dinglam kila apet luta goal rate akhungna nichia bokin he goal hi anchak puya season kalme ka point somma paret anlo chona nichia bokin an ne tak Chelsea lamero parukna anchuk thong match day somthum palina season tira amurima noya angam lo Brentford laka phuba anla goal ni goal khatin neina anchang United tan heng Casemiro le Sesko ten goal an khunga pathumna inso nget zui zelin point somru pakhat anlo chuak der match day somthum pangana anmel makum hlun nein United tran tu te lomna karik chon asiam saka Liverpool chu Old Trafford ta goal thum goal nin an ne hein khela hen kun ha le Sesko ten goal an khunga ma shwain sinni fain ne na an chan mai te po arinom ma se second half an dialoti sual nang chingin Sobosla in goal a khunga Lemensong goal khat gakpo chu a khilai ve bok Liverpool an phurman vewa ma se United ta kobe mai nu wan box pon thret train velam kila a hlap lu ta goal thum goal nin ne na changin point somruk pali an lo chuaka Liverpool hin phak tum vioma se palina umin United chu pathumna an oma point rukla in United hin an kalsan zui ta bok match day somthum parugna khel chetlo match day somthum parugna an khel chle maya Sunderland ne golom lovin anin ne tok an wa nei hle mai trumdanga an game an phak lo hle ya point khat an lo chuak hi an van nei in khela zon no karik ngei point an van nei thu asoya in siam that an ngai thu asoi hial match day somthum pasarina ronin her chokin anin siam thanga la Nottingham Forest chung goal thum goal nin an ne United tan Luke Shaw kunha le Mbeumo ten goal an khunga ne na an chang in khel azor rolin an player poimo Casemiro chu tha ania United tana a game nung ber khelin mittuit la chung khel mol a chua san match day somthum pariatna atop zan akharna ulsam takin ne na an changa Brighton sithum fain an ne he in khela hen minute somthum pathumna Bruno Fernandes a corner pe chu dorgu chun atau luta Bruno on record thar semin season top akhar thalle English Premier League season khata assist number record asiam ane hemin nu hian minute somni palina amatan Milner kat zokin anunga Mason Mount apeya Mount hian amat chu pe zuile ngalin amat hian veilama ball cross pain Mbeumo chan olsam takin apet luta minute somni pariata dorgu wan boxa bolu pointing lama Bruno apepheya Bruno hian veilam kila moizetin apet lut vele hun topin khel somthum pariata point somsari pakhat nen thatakin season top an khara karikan he team hi chan him chiang hle UEFA Champions League khel turin a team hi atlin pui zui tabok karikhen na thok tha hle maya antal boilai takin he team hi en kolin point somsari pakhat nen season top akhar pui theya ache that puyen ani hi lalud lo se chon tiang em hin an che tha zui kher point arinom lo ache that em wang hian club ho to lam mit po atlung hleya agneta roi antum thu atira soilo ma se ani ayarin tlak an mutalava kumni dai contract zia pui ngalin kum khadang zebel pui thai turin anin rem pui bok Garikhen United hi English Premier League ka game som pasari akai hruaya tum som pathum chak puyen record hi thalle maya chorlo phalchi ni lo kan tiang chi kha ani hrim ane United season manzo taka record train khatar lang ila
season man zo ta ka khan homa tum som bathum chakin aweya tum ruk an chaka aweya an che thatok lo hle United tang gol khung Damber Sesko ania gol som pakhat khungin midang gol khung tur sim sak Damber hi Bruno ania tum som ni pakhat assist ania English Premier League record thar ani zui nge hei mai ba kain pass nei Damber hi Bruno ani thawa in pass gol kan han tiang chi ha tum sang khat zanga pakhat anei ane season man zo ta ka United hian gol som rupa ko khuin gol som nga an chua gol shot hi tum zanga somni pali an neya target a so tum za som ko pakwa an nei bok season liam ta an game khel zong a ball possession an nei dan chu thi 52.1% lai an neya a chelem lo hle clean sheet hi tum ruk chau an neya gol so hi an thiam angring hle thung ka ngai dan tlem te correct hi thad dan takin kan na mulo nian alanga Amorim Khan Ahman thiam tur winger kan han ti ang chi ho kha lo shal vek maya hei wang hian boina atok na sa hle karika noya hi chuan ma an son chak hle ti kei point ka pom thlap ane selection United achho san nuwa phei chon game en tlak atam lo khop maya game mo nam tak chop chuak le masaber chu Michael Carrick in kei po hen ka ria ane transfer in hong chho anga adu da nang takin thil akal puyanga Carrick thazok United thazok kan mu chho tura ngai la thaume United season manda kan zauta tuna chuan Arsenal season manda na lut chho vele donang o match day 1 Arsenal hen kala Fury goal mangin United an neya bulan tran thatle in khel danga City chun Wolverhampton chu khwal mola silify ngotin an sop ve boka bul an tran thadun le ane match day 2 City and Mall Pava an goalkeeper Trafford che sola wangin Tottenham Hotspur in Sydney an lo neya in khel danga Arsenal in Leeds United so singa fai ngotin an sopa champion turarin an ni chauta ane match day pathum na City an chak zo lo leya khwal mola Brighton chon goal ni goal khatin an lo ne in khel danga Arsenal po an chak zo lo ve thunga Soboslai goal khung mai Liverpool in sikhatin an lo ne hemi china hian Liverpool hian ma an na hruai mek ane match day 4 City chon United sithum fai ngotin an neya an ron thau chuak le ta ane match day 5 team pani te hi intumin goal khat ve ve pein anin ne to ka City tan Erling Haaland chon goal khungin Arsenal tan hun top don trepa Gabriel Martinelli chon goal moi big akhunga an sipur asut match day parukna Arsenal an chak lo teule Gabriel an hun top ruala goal akhung chon mangtang kaya Newcastle United goal ni goal khatin an ne table ma hroi to Liverpool che point thum chawin an phak talo ane match day 7 Arsenal hin West Ham United chu Sydney fain an neya Declan Rice on atlap lui la ka hen goal akhung nge ya Liverpool an chak lo le awangin Arsenal hi ma hroi tu an nita ane match day pakwana Arsenal hin sikhat fain Crystal Palace an neya Palace atonga anlaklu Eberici eze chon chakna goal hi akhunga match day pakwana City lam chu an lo tlom ve thunga Aston Villa chon sikhat fain an lo ne match day somna hian City lampo an lo chaka Bournemouth goal thum goal khatin an ne Haaland chu langsar hle maya Arsenal nen point rukin anin thlau thung match day som pakhatna Arsenal an cheswala kaithar goal rong tak Sunderland ne goal ni ve vein pe in ne tokin hun top rola goal an chua chu an ui hle in khel danga City in Liverpool chu sithum fain an ne thunga aning kar chu point li chau ani zuita ane match day som pani na City an tol thlove thunga Newcastle United chon goal ni goal khatin an lo ne to Arsenal in Tottenham chu goal khatin an lo sob ve thunga eze chon hat-trick asiama aning kar chu point sari anile ta ane match day som bathumna City in Phil Foden goal poimo khung mangin Leeds United goal thum goal nin an neya Arsenal lam lo tol thlove thungin Chelsea nen goal khat ve vein pein an trina aning kar azim le sot match day som palina an chak ve ve ya Arsenal hen Brentford Sydney faya nein City in Fulham goal nga golin an ne thunga hun top don nailama chesual viawin an chak lo teu hle
Matchday sompangana Arsenal an tlom thunga Buende goal khung main Villa chu goal ni goal khatin an ngam lova City lam eroin Sunderland chu situmin an ne ve thunga Cherky Rabona assist puizat kan mu tum kha anne Arsenal nen aninkar hi point nin ansor zim zuita anne Matchday somparukna Jesus an tawlu Matchday somparukna Jesus a goal tawlu poimo tak mangin Gunners in Wolverhampton chus goal ni goal khatin an ne shrama City in Crystal Palace situm fain an lo ne ve boka an din mun angai zui Matchday sompakwana Jesus a goal moi big kan muwa Villa goalie goal khatin an sop City lamero an tal boya kai thar team Sunderland nen anin ne tok anin kar chu point li ani zui le ta ane Matchday somni na rai sa goal poimo khung mangin Arsenal in Bournemouth goal thum goal nin an ne shrama City lam lo tol thlovelen Chelsea nen anin ne tok hun top dona Chelsea tan Enzo Fernandez an goal poimo akhonga Arsenal lomna athlen sak tihian point rukin anin kar chu an sorza tihian anin kar chu point ruk ngotin an ti zau zui le ta ane Arsenal hian fal ta hle Matchday somni pakhat na City an tal boy chun zama Mitoma an ngam lo hle 1-1 in Brighton nen anin ne to ka Arsenal lampo lo chak zo lovin Liverpool nen golom lovin anin ne tok Matchday somni pani na United in Arsenal lomna an thlen saka Sydney fine Old Trafford City an lo ne mase Arsenal hi an lom lutuk vak thei big lova Forest nen golom lovin an trin vele thung ane Matchday somni pathumna City hian Matchday somni pathumna City tan semenio chu in larin Sydney fine a team hi achak puya Arsenal lam lo tol thlove thungin Manchester United chung goal thum goal nin Anmol Emirates Stadium an neya City nen aninkar chu point li chau ani zui tabok hi Arsenal tal boy chau deuh hun lai kha ane Matchday somni palina ero anche so zui du ta hau lava team lian ngam Leeds United so silify ngotin an ne Gyökeres le Jesus te an mu nom hle City lamero an lo tol thluve thunga Tottenham nen goal ni vevein pe hin an trin hemitum hian Puskas don theina tur khopa goal moi solan ken akhong Matchday somni pangana City in Liverpool goal ni goal khatin an neya Liverpool in Bolton thama se City an ding chang in kheldanga Arsenal chon sithum fine Sunderland an lo ne ve boka tihian Arsenal hian point rukin ma an la hruai ta zel ane Matchday somni parukna City in Fulham chu Mikhwalin sithum fine an neya hemitum hen O'Reilly chu langsar hle yin Arsenal an lo che sual thunga Brentford laka mahruai tu nima se hun top dona Potter an veng him zolava goal khat ve vein pe hin an trin Matchday somni parukna maktak mahin Ahman manina an ne Wolverhampton le Arsenal te anin ne to ka hun top don tak taka mane chu an veng zolava an sipor asuta chakturangai an ni line an chak zolo in kheldanga City lamchan Fulham chu ol sam takin sithum fain an lo neya anin ahmu nom chauzel Matchday somni pasarina City tan O'Reilly in lar lehin Newcastle United 2-1 an ne tumin goal poimo panni akhonga in kheldanga Arsenal pon ol sam takin an thenom tlap Tottenham Hotspur chu goalie goal khatin an sopa eze langsar fa le nalien Arsenal team hian ma an hruai zui ta zel ane Matchday somni pakwana City in bull an tran thra ma se an chak zolo Forest nen goal ni vevein pe hin an trin Arsenal lam ero an che sual du lo thunga Bukayo Saka goal khung CLZ mangin sikhat fain an saka khel khata khel tamin point sarin City an kalsan Matchday somthumna Arsenal hian Everton chu Sydney fain an neya Max Dowman munom zang kha ane English Premier League goal khung tai no pang ber record asiama a team achak pui City lamero an chak zo lova Silvan chip goal moi zet ro pui zet khung ma se an chak zo talava Arsenal in point ko la in ma an hruai zuita ane Matchday somthum panina Arsenal hian din hun thra din theina hun thra an bo pela Bournemouth on Emirates Stadium a goal ni goal khatin an barakhai Alex Scott le creepy te chu an ngam lova City lamero an chak thung sithum fai ngotin Chelsea an neya Arsenal nen anin kar chu Sol Zimin
point ruk chau anita khel khatin an khel tlem bok matchday somthum pathomna team pani te in matchonin City tan Cherky le Haaland 10 goal an khunga Arsenal tangkai Havertz goal a khung ve bok aning kar hi point thum chau nin City heng khel khatin an khel tlema chamturin an din hun a tha zui ta hle matchday somthum palina City in Barney chu Haaland a goal khung mangin an ne shrama khel inza ta ma hroi tu an lo nit ta hei hi chan chu in rin ni zana an khel wang ane pathiani zanama Arsenal an cheswal teu hleya mase eze goal khung mai Newcastle chu goal khat fain an neya mase eze goal khung mai Newcastle United chu sikhatin an ne khel khata khel tam chungin ma an hruai le matchday somthum pangana inrin ni zana Arsenal chun Fulham sithum fain an neya Gyökeres langsar leng goal ni akhung pathiani zanama City an hun thrani an bo pela Everton nen anin ne tok an chaklo teu hle maya hun top ma shatin dorgo chun goal khungin point khat ati mi a hlo chho pui ram ti hian aning kar chu point li anita Arsenal lam an lom hle matchday somthum parukna City chon Brentford chu sithum fine all sam takin an neya Arsenal lampo Brazer sang tak noya khelin Trossard an hun top ma shatin goal a khunga hemi nu lokhen West Ham tan Wilson chun an sipur aron sut City player te an lom man viawa VAR endikani nuwa David Raya laka fall alo oma goal hi pom sak ni lovin Arsenal team an lom vele thung inkhel top zui ngalin Arsenal mitui atla City lamin an ui hle thungin arinom hemi nu hian City chon karlai hola an game khel tlem chu khelin Palace chu olsam takin sithum fain an sopa Arsenal nen aning kar chu an sorzim le shet matchday somthum pasarina Arsenal chong khel masa zokin Burnley chu Havertz goal khung mangin an neya minute somthum parukna Saka corner page so trazeting kai Havertz in ato luta heibak goal dang alubel zui talo azan le City hian an khel vele thunga chak nge an mamo an chaklo ni chon champion theidin huna anding to lova draw result po tok lovin point thum nge an mamo mase hein khela hian Bournemouth tang kripi chon minute somthum pariat na goal akhonga Haaland chon hun top dona an sipur sutin goal dang ero alubel zuilawa hun atop City lam angui leya training ground atanga in khel lo en Arsenal lamero lom wangin an lam thung ingwangin nge an lam engdang anilove phak thei an ni to lova kumsom ni pani nuwa an champion le ta loma wangin Arsenal tran tu tele player te mitui atla London Arsenal Stadium kotami puipung khom an tam hle matchday to ber somthum pariat na season top kharna niya City an chak zo lo le Watkins ngam lowin ani hian City laka goal ni akhunga Pep Guardiola an thana hian an chak zo talo ane Arsenal lamero chakin no moi an choya an game to bera hian UEFA Champions League khreng chungin an player thate an da thanola heti chung hian Jesus le Madueke te goal khung mangin goal ni goal khatin hne na an chang tian Arsenal hi khel somthum pariata tum somni paruk chakin point somriat panganin champion no moi hlutak chu an choya season top thatakin an khar an noi han City chumen point sari la yen Arsenal team hian phak lova Gunners hian phu takin champion no moi an choita ane atop kharnang kumin season Arsenal team statistic trend khathi tar lang le ta ila country tangin champion team an nia game somthum pariat khelin tum somni paruk an chaka tum sari draw result ne tum nga chau an tlom ane goal som sari pakhat ngot khungin goal somni pasari chau an chua goal difference hi somni pali ni hin point somriat panga lai an hlo chuak thei ane season man zo taka homa tum som poko anin lana tum som panga an chak theia aweya tum som chak bokin chak lo hi tum thum chau an neya homa yin tlemin a che hret homa hian tum ni an chak lo ane kumin Premier League season kalme ka an champion hi sangni pathum sangni pali nuwa an champion le masaber aniya invincible team nuwa an champion le masaber an ni bok goal chhuat lember ni hian goal somni pasari chau an chua City ain an record atha jok season man zo taka Arsenal tana goal khung tamber hi Victor Gyökeres chu ni hian
Bukayo Saka point goal sari khung tling bokin David Raya po achetra leya an goalkeeper hian Golden Glove dongin tumsom pokwa clean sheet anei thei ane hei mai ba ka hian Arsenal hian common season kalme ka UEFA Champions League final khel tur anla nei boka record thatak siam thei turin hun tha anla nei me atop kharna tlem han soitaila common season chu English Premier League ahmu nom rep khop maya tunaka soita khan season tir train City le Arsenal te in ahmu nom khop maya season tir lama Liverpool te ron chung nung ve deuma se an che chuan nuwa an tho chuak zui le talova hemi nu hi chan Arsenal le City in kan hmu deuh chot ane club dang hi an lang ve meu lova table a ero Arsenal in man roi rai ngar viawa season top nei lama khan tlemin an tal boy shet amai ro chu Arteta now te hen champion an du ti an lan tira tal boy zui du lovin het takin atop thlengin an ding tluana phu takin champion no moi an choita ane City lampo chetalu an ni chuang lova an hlau hle kumdang ai ero chan City lam hian an thei tur tlap te hi an nor tok lo ni yin alanga chumi tam tak soidan po ani nge ma se City lam hi an thatok viawin alanga Gunners lam an ron puitling ta kan ti thei thungang common season chu mu noma City le Arsenal te in ahmu nom khop maya season thatak mu nom tak kan clear hawin alang bok in khela zone nu hian Pep Guardiola chun tlap a chho san vele ngala season thardama chuan Mikel Arteta te Alonso te Michael Carrick te ho kan mu chaudon ni hin alanga season thar English Premier League po ahmu nom chawle viau turangai ane season thardama hian tunge ding changa kan rin lomle Arsenal lalram hi aronom chau tak don nge club dang slot te Michael Carrick te Alonso te anron lian veleang kan ngai dan soile donang o ole khati chin hanile tamai se clear tu te chunga lom thu ka soya like share le subscribe luma tamin han lak pui le turin kan som cheu anie